ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak orange Nissan looms ho pho near fire brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Khandailat Shillong ka 3 Olives restaurant bala play nakbantaban shakriya phi hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ka Sengsan Perthai Hill State People's Democratic Party hado menta kala yang scam halor ka nongrim kumbala penmi pajba ha ka manifesto bakan Ïakhun hado banda penyo ya upur usam uba biang ye ka jela Meghalaya ka badang ya Ïakhun hado menta lajan sun post nem kinthi ban yepen ben ya upur usam bat ka jela Assam u president jong ka party uba KP Pangnyang habaya keren berkilat pathai khubor ha ka henyo terik ukala lengkot arajar arpuai uliyathu baka parti kanyai bot din bain hado baka sorkar India kanda ajing ithu ban penrung ya ka Ktien Khasi ka kernit ka bapra jong kariti sensyar kari shushu ula ongru baka parti ka kershan ya ka jingdawa jong ki pajba nong shong snong jong ka jella baka sorkar India kadai ban ajing menjurno mardor ya ka jingdawa ban pentrekam ya ka inaline permit ha ka jella Meghalaya Oh, inayo ya kajaka makasuka ka aini ya kakandau ko malay just perfect nakabanta bantai ya ka ying office of party dai naman ka khatnya tham yung tagasing na rai ban ong ba pa ka soka bakan aini kajaka sa party ba kumashiko ka ta kubli ng kam ko ba keju ba ng kam jang party Kebangapat ke parti Ilarai ban penlong ni regional council coba parti atasnya hal jenis kesenang hal naimi kita terima sebenarnya malam sebenarnya dilamur penlong mulai duno atau coba pandemi COVID-19 kebalai parti Ilarai ban ia pilihannya ke parti dah keba ingin reorganize ya ka party ya ka bangin aga direction sa Barok district Hspdp diri ini long si benta ba pre kan ka party ni benta direction abjar apply ka basa ka balai aga basa ni la right ka party bahalor ba kani ka noring position ka party ni yen ba kan matri ne ya ka holong try man try sinsha kada ni berjaya bansai ki pai ba ka kata ka dur kata jom ke sikidu ini ka kata atiar ke badon ka sikidu nang ta ka jela ke jomi pat panti ru ba lese ya gane ka sikidu ka lapan khate ka bor pa ke jingkhan jong kaya ke sabi tingi darai bandon ke seminar begidon ki isu ki baran kamru muka ILP ke belum gawe ke mak ko ka manifesto ke parti ia kan eru nak kalian sungi tempau sungu di sorkar MDA government ko jeram jung si instrumental puna sama hagaba ia kani rekat barok ki partner ko MDA bat ka sorkar gawe ke sim bagi dia kan yok ILP ko ka jeram sungi apa ke beri bat kani ka tin katli mau beron apa manifesto ni sokben bagi सरकार को शिक्षा mo paru ni kam se pasal India ni tu mo tin chumi tin kasi to kala banlong bat tin garong dai ni na kale ka party ni concern ya jong Khasi mo bagi don ru Khasi state movement isu jungi bari ko jela ko jong kalong ka bhatam yengi ka party lada kita Ktien jungi kumbalaya pas bahkan assembly mo bahkan itu mo in advance. Midon log isu ko sa teng kum purusa. Arsin mila late yang bahkan presentation bahkan jing thok midon ko ni ban ong ye so ka jong ni kum ju sisin ni lagi bahkan RDA. So ka jungi kan thau ila 20 ban penkut ya gani ke ka japu bahkan so ka sa te ni ajmut ba committee sokar dengan committee ba baru stakeholder kin gonam na ki political parties ni NGO ni ADCs mo ni presidential head
baki non hangta ban sim karai ko kam ko ikut no dia kena kerja ba pasti kita minta sawat parti Islam aku juga poru ni ke parti ni don ke jing penslo bat ka message ke Aisyah borok di badon ke disputed area ba maki kin rai tangga wei ke sur yang tangga wei ke decision badong bakin don baik tanah pok lah kelaju bakin nune bandon badhangi badhapok asam pen ikan decision jobor ke state jadi ban bangin nam yok ya rai ada tentu bumpat pakde jadi don ru hangne ka ba parti kala different Khasi ka bangil ai ke jing thok sha chief minister bak sha union minister halo ka phang ka amendment ban amen ya ka tu ka parak 12 AB of the 6th schedule to the constitution of India ba kata ka jimut ke jongi ka parti ka lomba ka 6th schedule ho ke sti ke jongi ka atiar ke jongi baila pendu bore ka na kata ka daw ban amen no ya ka tu ka 12 AB ka baong baya ka bo jong president of jongari India mo dan aino ha ka kerteng ka board jong gubernur jong jala jongi ka bamut ba ka cabinet ani ka council jong ka state ka jongi ka don ka hok don ka board mo ban yadai la de ban thawai la de ne wat ban nom pediang ye ki an jong ka central law mo kum ka forest act mo kum ka MDRR act ka ba kamlong applicable ye ka state ke jongi mo halo ka jinglong trai mantra te kata ka de gawai ka bangin budin biang ban amen ye ka parak AP ban aibor ban aitiar ka hoklong trai bi kumba ka spirit jong ka siksidu te nangta bidon iwe issue jong ka parti iba ikwa ban tensngo sya surka ka bangi telang nang ba ini matrekam jong ka parti ku bangila ong lu pasdam ba ka Hspdp ke telang ba ke MDA government compare la kadon kata ke ong bakidon ka BJP haka tengre ke ka bangi ong bangi telang tang ba ke nginom compromise pat mo ya ka nongrim trekam mo ya ki matrekam jong ka parti bade mo in yengskem ba kita di parti khamtan ki badon berkas central government kum ke BJP bahkan long mata penbangke sentur na kabantaran urong ya ki nori ki parti ke yang na kabanta kami bangka jatuh